E ke raua ki tua o te taumata arohe. Engari kei mua tonu i e nei kōtiro whutuporo, tētahi wero nui hei whakatutuki. Tēnei mitinga wiki, kaitākaro mātou ki te whakataetae whutuporo, takiwhitu, Global U7s. Kua whakakanohi a Metua Cranwell i te rohe o Waitaha, tai atu ki te kapa Māori o Aotearoa. Nō tēnei tau kauruia ki te rōpu Matatū takiwhitu. Tīmata ana hau i te wā 13 tau, i te wā i haere ki te kura tuarua o St Andrews. Tīmata au takoro whitu i te wā tau iwa hau, ki tāma ki makaurau hoki. Kōku whāinga ki te tū kaha hei kapa kotahi. Aho ko te aha, ngā piki me ngā heke, me tū mai ahau i toki tīma. Ka whakakotahi te whakataetae takiwhitu āo i te neke atu i te rima te kau o ngā kapa rangatahi tino toa o te ao mō ngā rā e rua o te whutuporo. E ai kia amaleila tiatia, he honore nui ki ai a te whakakanohi i a Te Waipounamu. E nui ki ngā āheinga nōku i tēnei tau, tīmata mai i te tīmatanga o te tau, tōku tau tuatahi ki e tākaro ana ki te taha o ngā wāhine meki, the Open Women's Grade, nō reira, he tino wero moku i tēnei tau, hioi anō, anei ki ngā hua. Ko tā te pauako a Solomona Paraki, e hara i te mea kia toa anake. Engari he wāhi tēnei mō ngā wahine ki te whakawhānui o rātou pukenga, ki te tuki atu i te hunga toa o tēnei kēmu. The game itself is probably challenging down here in the South Island and there's not many opportunities, so that competition usually consists of teams based in the North Island mostly or internationally, and so for our girls to just get some exposure into that level in that space. Tino whiako tēnei ki te tākaro ki te tei taumata teitei mo te whutuporo. Nā reira, nōku te whiwhi ki te tū hei māngai mo Te Waipounamu mo Matatū. Ka haere te tīma nei ki tāma ki makaurau a te rapare o tēnei wiki, ka tīmata te whakataetae a te rāmere. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News.